салом ба мухлисони дастаи Барселона. Бадбахтона видеои имрӯзаро аз хабари бад оғоз мекунем. Ҳамлагари Барселона Серхио Агуэро дар пресс-конференцияи худ расман карьерашро хотима бахшид. Дар пресс-конференцияи ӯ президенти Барселона Жоан Лапорта, сармураббии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, футболбозони Барселона ва рӯзноманигорон иштирок намуданд. Имрӯз мо дар ин бора муфассалтар гап мезанем. Аз шумо лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акун дар ягон ҷо баъз уршнед мо бошад сар мекунем. дӯстон, рақобатҳои клубҳо то ҳол давом доранд ва имрӯз моро як қатор бозиҳои ҷолиб интизор аст. Лестер дар майдони худ Тоттенхемро пешвоз мегирад. Челси низ кӯшиш мекунад Эвертонро мағлуб созад. А Ливерпул дар Энфилд бо бойтарин даста яъне Ньюкасл рақобат мекунад. Оё Ньюкасл метавонад аз Ливерпул хол барад? Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баранд. Вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди BARSATG. Ҳамаи маълумотот дар комментария. Ба ҳама муваффақият. خیلی لحظه دشوار است برایم. امروز من ترک فوتبال میکنم زیرا سلامتیم دیگر امکان نمیدهد که من کسب دوست داشتم رو دوام دهم. طالبان با خلاصه اومدن که باید کاریرم رو خاتمه بخشم و من 10 روز پیش این تصمیم رو گرفتم. هر کاری که از دست دکتران می اومد انجام دادم و بهترین طبیبان مشغول معالجه دل من بودم، ولی دوام دادن من دیگر ناممکن بود. آرزوی کودکی من در لیگ اول ارژانتین بازی کردن بود و من حتی تصور نمیکردم که به اروپا میایم. برای همین از کاریرای خود افتخار دارم. در آخر کاریرم من با بهترین باشگاه جهان بارسلونا آمدم و از اومدنم پشیمان نیستم. با اهل اویلم تشکر میگویم که از روز اول در برم بودم و تا حال ما رو تنها نگذاشتند. هر کاری که از دستم آمد به خاطر بهتر کردن بارسلونا انجام دادم و به همدستایان نیز تشکر میگویم که برای بهتر نمودن من سهم ارزنده گذاشتند. هرچند که روزنامه‌نگاران نه همه وقت مناسبت خوب داشتن با من، ولی با آنها نیز من تشکر میگویم و در خاطرات من تنها بهترین سخنان شما نسبتاً باقی میماند. دیگرش رو فراموش میکنم. حالا نمیدونم که در آینده مرا چی انتظار است، ولی میدونم که هستند آدمانی که مرا دوست میدارن و دائما خوان خوشبختی من هستند. فوتبال رو من با سر بلند ترک میکنم. дар ҳар куҷое ки Агуэро бозӣ кардааст, ба ғайр аз истеъдодаш тарзи зиндагӣ карданаш низ ғайриоддӣ буд. Аз рӯзи аввали омадан мо аллакай эҳсос кардем ки ту бисёр инсони хубу хоксорӣ. Умедворам ки баъди тарк кардани футбол низ дар оянда туро муваффақиятҳои зиёд интизор аст. Агуэро ситораи футболи ҷаҳонӣ буд ва чунин ба назар мерасид ки гӯё ӯ барои беҳтарин нишонзан шудан таваллуд шудааст. Дар замони дар дастаи Атлетико баромад намуданат мо мехостем ки ба Барселона гузариш намоӣ, вале афсӯс ки ин хеле дер амалӣ гашт. Умедворам дар саҳифаи нави зиндагият оромиву хушнудӣ туро интизор аст, зеро ту ба ин арзандаӣ. خیلی امیدی کلان داشتم که کاریرم رو دوام دادن میتونم، ولی این خبر رو آرام قبول کردم و احساس کردم که دیگر ادامه دادن نمیتونم. با تمام همدستایان موفقیت ها و پیروزی ها رو خواهم، زیرا آنها بهترین همدستایان بودن و ارزنده غلبه های نوبتی هستند. شکر خدا که این حادثه محض در 33 سالگی هم رخ داد، از این پیشتر نه. از کاریرم خیلی قناعتمندم و هیچ شکایت دیگری ندارم. در آخر با مخلصان بارسا گفتنیم که آخرین گلم رو در کاریرم محض با دروازه ریال مادرید زدم و هیچگاه این رو فراموش نمیکنم. اولین و آخرین گلم با دروازه ریال بد نیست. همین طور نه؟ دوستان، سرخیو Агуэро نه تنها لگند منچستر سیتی بلکه تمام تاریخ فوتبال است. در طول کاریرش در 750 بازی اشتراک نموده 438 گل زده است و 140 پرتافت گل‌آور انجام داده است. برنده مدال نقره جام جهان 2014، قهرمان المپیک در سال 2008، قهرمان جهان در بین جوانان در سال 2005 و 2007، برنده کوپا امریکا در سال 2021، قهرمان 5 کرته پرمیر لیگ انگلیا، قهرمان لیگ اروپا و سوپر جام اروپا، 6 جام لیگ انگلیا، 3 سوپر جام انگلیا و 1 جام انگلیا. باعث تأسف است که یکی از بهترین نشانزنان 10 ساله اخیر برنده جام لیگ چمپیونان نگردیده است. Агуэро ارزنده این گونه خاتمه بخشیدن کاریرش نبود، ولی برای بارسلونا رفتن او یک خوبی هم دارد. اکنون باشگاه امکان حملهگری نو با امضا رسانیدن را دارد، زیرا معاش Агуэро 5 میلیون یورو به سپردن انداز بود و قطع گردیدن شرطنامه او فوند معاش باشگاه را خیلی اختصار می
менамояд ва ин имкон медиҳад ки бозингари навро бе ягон монеа ба имзо расонад. Ба ҳамин таом дӯстон, оё шумо аз таом шудани карьераи Агуэро рӯафтуда шудед ва кадом ҳамлагаро мехостед ки Барселона харад? Вариантҳои худро дар комментария нависед. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса Тиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.